Kailangan speaker. Saya kukureo kan barawan sansan. O maing samat kut seperti labalap. Yes patapot kadin kat wasakorus. Ansu tegi seberan sabul marakan pinggir kadin pilata. Kailangan nir pwede. Nor pinggir kat kiyang manaman kit. Apa-apa liyong piti sa kapiyang konoti marahin raan kapot. Maing samat kut labalap. Ito ka kan kelep nan baurot. Pwede nganwat sa patrowan. Lakap kali sa patrowan. Iba karga sa patrowan. Torti niya luluwa mo yung kamaing saan. Iran ka dyan kubray pits. Torti na sa pulmar. Ngayon kamarahin. Sanda talakong kaya marahin biyar tungon pukawan raan. Kaya nga manaban pits. Insulay pits. Now at tungon meeting tawiya ko puron raan mo sa iba. Ingat main samat ko, labalap niya, lapusakan makunayangan sansan, tapos sansan sanay itong isang lakong, magaling kuburo, kaitat paan kubura, at tungan pagpagod na isang. Imoro mo Jesus Christ. Amen. Kalanganan senator ko, kalanganan Juan Baron Perez, teka kaya katla, nan sa bulmatay Kuya Kupur. Iban po na si Chief Clerk kung roll call. Senator Sen Abram, Senator Kikwabis Jr., Hey. Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carl, Mine. Senator Sunse Edgar, Mine. Senator Wilfred H. Edmund, Hey. Senator Bill E. Edward, Mine. Senator Stevie Gay Edwin, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Sen. Latorre, Senator Denny L. Leben, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendita Sua Louis, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Department Clerk. Senator Erilyn S. Movic, Senator Sheldon Chi Net, Yet ngay mine. Senator Nelbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Hey. Senator Mitaroy Simina, Amen. Senator Francisco Simram, Amen. my Mr. Speaker, Hey. quorum Mr. Speaker. Kalangan sansal mag-try sa balman ko quorum. Amon rin pangkat lang mo try Pwuhng kilaltin marakan ng sansal may Senator Joab, Senator Ludwig of Floor Leader Abram. Excuse sang Kuya Kupur ang raan mo. Kaya try sa balman ko quorum, mag-try katlan ang Kuya Kupur. O ibang ulian try tiyo. Tsaka Vice Speaker ang kakalwag try ng Kuya Kupur. Amon na try pangkatla sa balman try sa karatan. Kayo po ni pangkupuran na nilap sa matay kauno kot. Sa karan walap pangkupuran na raksoko, walap pangkupuran isoko. Waon ko sa bulmarlikan ko, nalalang ko na ang kanyay ko. Wow toro rong labalap kaiti, alian triak, momotso government, national, state o local government. Waon ko kabinaan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph. Waon ko karyawan kabina, Honorable Francisco Yowanis. Waon ko siyong kabong labalap, Nelson Joseph, o yung amoy siyong kupong Kankaros. O saksit waon ka Vice Speaker o Honorable Senator Kankaros, lang sa amuro, Oloyso, Seriso, Somasakan, Nabalabin Tiyak, Momotso Government ng Chamber Wood, Men Pohnpei Karos, Pwuhng kalabot, Pwuhng takapaypaykan, o nan-wailout kan, Maslikan Pohnpei. Rakat, o imen bagag tayo na open na Kuya Kupur, ang rangot. Tayo ka kan katla mo tayo, ay paan po na si Vice Speaker Michael. Kalangan ko mga speaker. Amo na ibang sakar kung kubra itunggal sakaran mo, ang pulis sa pulmo, amo tungal na paytay ka nilang.
Rotonan Malwood at Malwabang, Promu, Waunaki, Kombokai, and Honorable Senators Chorus. The Radakan Mesopai, Yelamoto, Ranma, and Ton Pohnpei. Main speaker, Noah, Iman Patuan Togi, Momot Kasambalwood, and Kapantala, Watawat and Chernel. Yemen. Chancellor, Kamagut Champai speaker, Opwagi Amia Karyaman Pe. Child Kapantala sa Pulmatay Watawato Alaltan Channel. Kamu Vice Speaker. Chancellor Kamagut Sam Vice Speaker Pwuhng Amia Karyaman Pen Kamagutok Traikat Katyar po nambe isu walu ansong kat kilong pills takamotang ko Senate kan o resolution kan. Makoros sa Bulman Kiyar tatungalan kiran sumawag tribal katla mo tayo mga po na sa Vice Speaker. Chancellor Kamagut Sam Vice Speaker o Karyaman Pe Mia trial Kadkadaur pa an order of the day ye standing committee report o iban po na sa Chief Clerk. Standing committee report number Walisak Maulain Resak Payu Mepet Legislature Bill number Silisak Payu Lain Resak Payu sang Subcommittee Committee on Health. Kalangan essential me report word pan report ye isang Committee on Health karate ban po na sa Chairman Net. Kalangan kami Speaker. Monay bam pato ay men pato en tiang ki itungal sakar misikilang kay puniban kepranan ilap kauno kot. Pakita me itungal sakaran wow kapatapat ong sapul mamu pato yer nilang. Nan wasan wi alam itungal sakaran wow lapan keprong main Speaker. Vice Speaker, Honorable Senators kan chorus. Patrang Kapuramuyo Pwuhng ran mawen kaping kapai o kapol ong railman Pohnpei kan me patrang mien kapese kan pen pepeyan sapul matail uyalamalam and the mention Kampuranwat. My Mr. Speaker, men patrawan pa sapul mo committee Rusan Mau Vice Chairman Honorable Senators kan and committee Rusan Mau o patrawan uyata kamagit ni wow kailan ka din uyalamalam ki sending committee report number Walisak Lamau 11 year Resak Payu Karyaman. Chancellor mo kamagut memies o Pwuhng Amia Karyaman pe koros mo ujung kamagut to masani ay uwa masani so kamagut paida niya masani pe Chairman. Ibang patrawan kamo sakar arolap mepet standing committee report. Kayo standing committee report nembe mi patrawan sa Kadkadaur ye meitan kamotang ko senat nembe Silisak Payu lepenial Resak Payu ongnan malwet mepit irekan en kapatabat wen kamau yala mau memieran mau sang met on division in primary health care and Kamban Rusan Mau and Pohnpei. Yime essential na report o Iman patrawan ni wow il floor on Vice Chairman and Committee and Kamarain Senator Simon and Yang Patrang Kadkadaur lap ong nin kamatan ko sa network my Mr. Speaker. Kalangan Senator Net, Chairman Net, Sensalme Chairman Net, yield floor on Senator Simon. Senator Simon. Kalangan ng kami Speaker, kalangan ng kami ito Chairman Net. Manay pa pato Speaker sa pagi kami yang katumboy ito. Ito ang sakaratan ko po niwawang kapatang sa pulmamisal sa yanin lamang sa karatan. Ibilmen wawang din kami. Vice Speaker, Honorable Senator Kadkadaur, and Pohnpei Usok. Speaker, member ng patrang, ito ang Chairman. Po, akis oral po kamutang ko sinat na patramuhan Legislature anat. Injungtang ko sinat wat nakasilan. Ariting koros patrawir nan kamatawat.
Up Melil Damamir Ramwood Wood Sangin Men Kawit Win Pohnpei. Essential me ran bugat palian rosun mau mia paleriau me curative preventive unia wala parati kusumau te mia kusunu duot masan lang palian prevention palian parasumau practice me mia asawat Mr. Speaker o loko liyo FSMTC del Pohnpei ni practice me mia so kautin aramas kin nananawayo masumaw lilaramas aktail tawla mawasongan wunia para po sumawate topas di me mia abumatan ko sinaduat men wakit kalte muitang sumawan lilaramas aktail tawla para sumaw po ete topas tamak tayo ut sugusungan uya tayo waksang wina FSMTC Pohnpei en triangi kasandiyo me kitail pan para po aramas te dilang sumaw nan kamata me miya padpadulang research me miya ang sawat na kayo kara me pit maternal and child health me patuan me sumaw me te lumo me kitail me koy lapakan kinaleti niya tayo malar te koy palabalar esto topta ang so magtail malar sumaw pukat topita ng kapitin nono kan ang so me kitail apa talaga kareta kosanti te kosanduduat sungusung kawit Pohnpei kitailin tropla o tropta apali nono kan sirikan ng kakilail o rangkak ibudik kilail o niyar pangkakwerta arati alay di sumaw ari niyar lap inangin ko siya na doon. Ang kak essential ang sawad be non-public health and Pohnpei State miya program todo. Title 5 maternal and child health, Title 10 family planning, miya TB, miya leprosy, miya STI, cancer, immunization, PrEP, behavior health, miya todo. Program bukat rawiya in vertical programs me. Program pe wiya aral question din na dog din tuan federal programs me Kadkadaur o Kadkadaur program bukat. Question note what mapan manaman la speaker mango pang kwasurela program main isok sama me patu ng public health o patuan dong irail pan ira aralap limaw me panyangagi perinatal and infant health ekak essential ng paliwano women and maternal health child health adolescent health or children with special health care needs ari eu kamupan Pohnpei pan ng kotyon ng kasanduwat ran pukat melil me program pukat wiwiyawi ap metrotukit aramas man pantangasang kitim matalani patuan to atungol siri ranwat o prala alaka patuan to proto liyo anana kosong kasanduwat apa mun one stop nono man pang parato ranwat apa kak parato ranwat i apali atungol seryo yang agi paluwara Pilipina polta eu kamo ba speaker oloko diyo moni kan mekintatok tansola kasay-say tinitikit moni kan pangka kupanor karaswa family planning o maternal child health immunization pangka kupanor wiyala eu program kapal me public health kalap patuwara bukat me shota tonta to irawu panapolta pueki nursing eu program vertical program tang kupanor o wiyala program laudio pamiola itar tonta to nurse o pilpahan miyo moni itar puenka kapadi anan program bukat ariani oralap speaker inang ko siya natut kitail and kawitata Pohnpei State and orier awiyo aramas aleti sumaw arap tawla para sila pwede kataw apitail and tawla o song apali aramas pwede aleti sumaw o irawut passion siya ng latest research mamaya o epidinin
Poitu gitu tailem para sumau sanggunia sumau. Ay pempatuan itu wasakset. Pui kami lebih miak pura memperdekan mapil miak kena mame. Ika patrok ay tunggal chairman no apali ay pilpamparan ki yang pilkakian sosa. Kalangan speaker. Kalangan Senator Simon, Mr. Masin Ben report. Speaker, Kami by Speaker Miguel. kalangan speaker. Ay tunggal sa karang wow sa bali. Pero kami lalam kawewo manay. O pelsan sa lumaw, para di sumaw. Iipo ka kayo kasambal sang apali sumaw. Para di sumaw, pwede ko siyang apali kapalin sumaw. Mono pa ilang. Aru pwede, may dapat lang uyapan para sumaw kan sangat dan seri manat ketikon kakapal pa na. Utan talaga ni kapungki, uyapan takawot. Kusunod po, pilpang kakara ito sa mga sawas koto. Esansal na neo iraka makasanay do uyapan traktor kapagi sa mga kan pa napali programa kan me pansan me sansal na ko tanong to. Or mga speaker kaya bilba mamasa ni kaya ko tananane irawot. Sang nakarabaw man pagkutala ro tungod masan pan report o sapul man kita. Amen. Dan salamat kemudian sampai Speaker dan tunggu masin Ben report. Omia karyaman pe masular masin Ben report. Ay pampona sa kemudian memia. Kalau semua ujung kamu kita masa ni uang masa ni so kamu kita paitar cari ujung tiar masa ni pen report cari bangkat lanan ususin main motion kalau semua ujung cari sebelum kita report wali seklimau lebih nyar yesak payu masa ni uang masa ni so usus paitar cari sebelum kita sanding kami report wali seklimau lebih nyar yesak payu. Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker, muna ibang padyang kupurakan na inkag padyang sa umisa karataan. Kapung kayo po wow may padrayan nilang. Yung alwaw laban, kupuraw mo wow kung may Vice Speaker o Representative kan. Imen, pata mumot ka sa balwad may Speaker o nawaw karakarak pagkakitalan kag. Wow na kayo po na siya patuton sa mata Commissioner and PTA Mr. Wilson Alcanperger lukan tolan waniku labo-labon. Kalangan Chairman Carl talugan lang siya pag yung mulian sa itiro po na sa Commissioner. Kalangan ko promoy luk pag yung patrang huya ko po ranmut. May ito point of privilege. Masyo Iban, Patrongan po na si Vice Speaker. Alam ng government speaker, sakar sa pahalin wow, pamugubura, mumotwot, iman patawan pagkakitalang kakturok kayang bahan ng Isaac Silu, unfinished business. Saan salamat kamagutok talang turok tiyan po ng Isaac Silu, yung unfinished business. Pwede dahil Mia karyaman per motion of tayo katkatiar pa unfinished business o iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number FPA sa Kunula in Reisa Payu, a bill for an act amending Stelo number 10L-139-23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes. Ong ni Karyaw kim sa Kalamatawat. Kailangan Chief, pan po na sa Chairman and Moni. Kailangan may Mr. Speaker ay yung alwaw sa bahal pan kupurakan chorus pilmen lukayang ay yung alwaw sa matay Commissioner and PTA mumot kasampalwad kasamoyer nan sa matay uya kubur. May Mr. Speaker inkag pada sa mga kamidin mo ni o nuwaw karakarak kamagit mumot ka sa balwat kailan kak sa pali uya ko purki masani ong karyaw kay masaklan watawat and kamodang ko sa net o pagi sa kuno lemon yari sa pa. Karyaman. Tan salamaw kamagit mamiya o pwede miya karyaman pen kamaguto pan po na siya koros mo utong kamaguto masani ay uwa masani so kamagit paitar miya masani ba. Kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay yung alwa sa palban kupuro mo iyo pang kupurakan koros. Sansal mamiya
floor amendment ka mo tan bu taglagay me masen pe miayo ermone pan patuan o peki mumur kasambal hotel ang katiang nan masen ben floor amendment nintuan nembe kan kay ragdi I mean kabeng kumalwat at ay tabiatar masen ben floor amendment ayo apalialan floor amendment o puno o pugisu demi yari payo kabeng giyang Senator Pahrek kawai kedalan tawan kay ragdi nembe kamutan ko taglabukat Pwuhng mai Mr. Speaker nuwa karak Tata sa kamitin mo niyo kamagid mo mot kasambal hotel ang kak uya ko purgi floor amendment o pugil mawala mangyari sa tayo. Yan salamat kamagid mamia. Aros mautung kamagid masani Eh o masani show kamagid paitar dahil ban katianan masani ben floor amendment o pugil mawala mangyari sa tayo. Akmay ko bro mo na tayo ban katianan masani pa men pagkatalan ko malma miniteo. Pues yo tengo el capi
Tay sapale rong na supplemental wiya kupur, oktay kat Pohnpei calendar, oktay kat non-master ben floor amendment, apuki limau lebenyari isak payo. Miyata master ben floor amendment? Kalangan may Kamu speaker. Kalangan buegi kawit maukan memiya nan madalin kamal. Ang tama kita iso bayan sawat kamutan ko daglan ng puki limau lebenyari isak payo. Itan pagpag sang namununi palian polis o Office ng Attorney General. Ang namununi wantala wanagid me malwat kamanada na pali sa matail Pohnpei yawas me patraway wanagid dan patwa sampan travel o uyala kasi all others waran kakapali ki Presi todo kay me warelar and kakapol nan winaway. Kariyaw me bit palian Police Melel Division in Fire or Emergency Service. Met kainan lan kawaban ko sanad makamanata wantala nen puan kak sewasela pil ong wasakan me pananane nanasu karwaru. Kamaulan tekainan lang ko sanad wad and padawan me monuwad panyangaki puinan gas oil o songtikan me pan kinanan pu stosa me pan kinapali ala pil pukat and kak tatok kasiluong Office ng Attorney General when chalanen and kak patosang tatala rianen and kak patosang panal others so patotala abali travel ananwad miya buegi tatok kasampal makin karapan Israel accountant o atutarkan pakeo nan pareo nan meeting matan ki apipa ikapung ka kawilwat buegi sang senator neta yo yawasa kupuran malwat patpatri yung apulben ananin Pohnpei yang patyang apipa. Iyaw met. Yaralap I kamuatan wugdagla mamiyamet. Patyang kamuatan wugdagla. Mepit muni yu malwat kamanada na pali iray kasampal magtaykat lole Pohnpei malwat ya kamanada wantala lop puan Kadkadaur o patupan FSMTC ong ananaban maban miya repen Pwuhng nan pungan Pohnpei state o sa national government pugi tax kan makin regtaong business kan me uya business kapil sampa patu Pohnpei ai kamutan wo teglamet main Mr. Speaker pilih pada sa kamitin mono yo uya atungal kapung pugi kupurma makin miya ong sangan kawit pen kusanad matuwa naman kalangan Speaker, kalangan Chairman, mamawas ang Chairman, kamu pa Speaker. Kalangan Speaker, kalangan Chairman in Finance, ay dungal sa karang wow sa pal. Ang nan paliriyaw, 100,000 o. Uya mo ni kapliumet, niya rongan ma 100,000 o totoklanan, ansaw yung stage of emergency uyawi. Absudo report patuto makasakawit ito malwat replenishing money anu yaw nintuan ruwasin pasan me kapanabangkak totong ko money sa dulbilbil apa panutang kawit ito legislature ang kamana ko sa nato waliala me daw ya money kapyo te yamu mo imana legi ta kawit kalangan may Hey, kamu Chairman. Tungal wasabal pan kupurakan chorus tungal kapengong tungal vice Speaker mapil kamitin sa mo kamitin moni ele irawat patunan ko sa nadwat nintuan maluwat ya kamanalarwan monuwat o nansamatay ko sa nad monuwat tutuwat kawit kan chorus mamiya nintuan kabinaya tatang monuwat ang emergency magkatay katsang lala saya kilala to
may men padawan imen kalubu aja monuwat kamanamanta anso ki samalar pwena pali irar ka sambal me kitail kadlalaran wad pwe ki tax kan magan kita national government monuwat nan ko sunad imesan salmet ipadawan do pwen tete ban kupurakan malwat kamanatar wan monuwat anso ki samalar apel besaik mi ang information me sansal sang pa speaker ira ka sambal mo pwede monuwat me pilipil tabuan tataw ang emergency imbang mau and we are iran ko burang committee masuk ko nang kailan replenish may email monuwat solar kalangan man Vice Speaker Kalangan Chairman kamu Senator Simon Kalangan Speaker kawasa pala ito wow Speaker bo imen kalalabak 100,000 mahnuk tema masagi paliriyaw yet lap stayed in monitor apart in September until expanded essential Mia makak sawa siya kay naman kamu Chairman kalangan may Mr. Speaker essential me monuwat kamanamanta nan tiyan legislator case ko anso magdaigat yang nan legislator case kayo padawan carry over ari kapara warga me itaban uya ben dadag me bana pali monuwat maba sa dadag la bil bank carry over so je wasanan ko sanadam ko sanadam nimun tiyan moni aban sorala monuwat may kubur ay tungal kabesa irawat imen kalupad ay iral kasambal magtaikat lalarangwat wan moni yung tay kamanatar tatawag lang misay group board UMI when dedam kaiten kitay kamangamana monuwat o bil kaiten monu kapuyu monu ya wanoniyu imen ensansal jam kitay apalier kaunam pen tatawag yung magtay kasikan mogit upside mogit monuwat up tatawag lang kalangan may Mr. Speaker kasihan ba to Chairman Senator Simon ay pampunan sa mga Senator Mobile kalangan Speaker unay banyang pato ay tungkol sa karatan kay paniyo wawan patong tama komtiyang kiyot on kun komu Speaker Vice Honorable Senator kan korupsiya o iral kan na patong ng kalawagan mo ikapung kay ito kayo me Senator Simon Casaleta o pwede utanan kamanamandan monik tayo yang patungan ng provision yung lale me funding ka and ka carry over buwan nagan patungan funding ka ban sa lapse until fully extended ariyayi may men kalalapak ma ay sa magkatayal po istutraman mo pwede ay istutraman makatay eminan provision and funding mawaw wawa ka mautana may sa katay sa patungan ng provisional lale utana ban min kamanamandan mo ni kap ariyayi may pita ko mo patusang rin Senator Simon ori mo yung katay bilanane rot na yamo mo na tayo kamanata mo ni uran sa iyo yamo mo kalangan umawal Senator Movic kamu Senator Perez kalangan Mr. Speaker ngayon ikamayalwi gagsa was po yung itong floor amendment may extend 100,000 words tayo kamanata ng 10th Legislature o Pwuhng what floor amendment niyo patulong may extend words and chancel pan kuburgan sort of provide some koyang ri niya tayo bang kamanata met ako na bang purala tayo bang purang kamanamur ay patuan signal minan floor amendment words and then highlight proportion 100,000 magtay bang kamanala ay may banu yaw kalangan Mr. Speaker may ada masan ben floor amendment of kilima ulit niya sa Pwuhng Motion in close. Amen. Masular ay ban po na sa kamugot sang Vice Speaker tayo natung masan be karos mautung kamugot masan ni Pwuhng masan ni so
kamagut paita dahil katiang nan main motion harus mautung dahil supplement kita floor amendment of Kilimau lebenial risak payu masa ni Pwuhng masa ni so dahil supplement kita floor amendment of Kilimau lebenial risak payu ranwat miata floor amendment Speaker. Privilege motion, Mr. Speaker. Bonus semua Senator Simina. Kalangan Speaker, munay ba ang padro ay tungkol Jakartaan Kapwuhng wow. Kapareto sakset wow kapatapat. Honggung kumi. Vice Speaker o Honorable Members Karujian. Min padro walong floraman men nante buki walu Lebeniari saktayo kainan bahasa ni katrio buya lang. Ariaman. Ang salang mau kamagut sang Senator Simina karos mautung kamagut masa ni o masa ni so pag kamagut paita taikat nan masa ni be Senator Simina. Wow sabal Speaker. Even badruan flora man nan walu lebeniari saktayo may dan pagpagyaw sang pelyang kamarain ong rail staff paman na tanyang padreng pagpagan padreng conference yung mabawiyawi Palau yaya pipa ari iran pagpagwat sansal document te irekan ma pasen neta pagpagwat atat chong floraman manut repagpagi wan moni nen waligut sama kwen kakapali staff paman Risang nan iram essential nan komal magtrail masa ni mepit muni kap. Ri yang ni pontin tadongkan communication ni after lulto ni mensong. Meitan kamuntang ko suntin department wong pagpag me mi mo trail an seuchet. Ri ibang pagkita ni karkarak kuya motion and file ila flora man wat. Wa pagpagan mensong bangka kapali inangan Nampen flora man yung bapod long sinangyo kismurun man. Salamat Speaker. Maiban sa sabong motion of trial and file flora amendment of walu lebeniari isak payu. Ayay ay ban polo sa kamagut mamiyayar karyaman pa karos mautung kamagut masa ni Pwuhng masa ni so kamagut paita of trial filer flora amendment of walu lebeniari isak payu. Yet floor amendment, come with Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungkol wow sa bal. Nuwaw karak-karak, beliau pada sa magkamadin moni o kamagit mamot ka sa malwad. Kailan ka kuya kuburgi, kamudan mo kitaglaw kutuwaw, lamiliyari sa payo. Wag yasan sal magkamagit mo miya karyaman pa, ipampo na siya. Koros mautong kamagit masa ni o masa ni so kamagut paita masa na ba Chairman? Kailangan may Mr. Speaker ay tungkol wow sa bal ban kupuro mo yung ban kupurakan koros. Niyaralap kamudan mo kitaglawad ninduan pagpamiya sang kamban moni. Paliyew ninduan mo yung bentatok Pwuhng kamutang kusunod, Pwuhng kusunod dan pato sang 5th, pato yang 6th, pwede special session mag-try kadlalo. Palikariyaw, pan travel, and kalaut tila, wantala, silinan. O one more niyat, kahit yan mo nagkap, abang reprogram sang, ban all others. Palikariyaw, the section kariyaw ang kamutan mo taglawad, ban division and finance, nisangan kawid mabilmiya, ang personnel, and katigating gilaw ang jalanan. Section silu, the palikasilu ang kamutan mo taglawad, dan all others nagpado sang 1 2 bugi o pado tiyang rianan pagad 5 bugi ugad aglabugat puen kakapwali kalaw land travel wiral tuan tatong kay and kamba kasambal water and bilkak patyang meeting kasambal mesansal nan
floor amendment me Ria Honorable Senator Simla Kapkapes meeting api ba bang yawanan win palao wasa may sadalala kupurakan mail Pwuhng kalangan man Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl Masular ay bang po sa Vice Speaker. Kalangan Speaker, may esencial me reprogram yung mauyaw yung nakatukilaan wasaka yung apalian anakan pamilya. O ibatawan kami ilalim mo ni bagat esoto mo ni kap toto bagat niya. Ada sang nagarabaw mang Speaker mangyata motion in close debate. Yaman. Kalangan Vice Speaker may kupura mo na ipan po sa kamagutan patuan po na sa mga Senator Net. Lahanan ka mong speaker kaya sa balay tungal sa karan wow. Iban kasaleta itong alutut ang floor amendment ng deputy wow le punyari sa tayo. Kayo kabungungan sangkalimpak ang kawanapat special session. Apne melel monikan mesensal ananakan kaiten mo ni kapokay. Yeramen elap September silisap kail katong yen anan anshaw. Kamban moni Israel kan mapugbukogi tapel bensin kan Israel me happy pa ako kita o kunwiyata tawag lebram pagat hari ingin bagit kamu yang kalangan o to ne sayer kamu kita rutung jemasan Kalangan Senator Net Masular ay bang po sa kamagut masansal dahil rutung jemasan pe harus mau tung kamagut masan ni Pwuhng masan iso kamagut pwita tayo tingtiyan masa ng floor amendment abugit wow le pinari sa tayo kami Senator Pahrek Kalangan Mr. Speaker ito ang wow sa pan then patuan Willianti mamotot sa medal lower cup charop riyaw o gagitag sa ilangak to na sa mairail kan liyan bitay nan kalori rangot sa madail auditor cup o men sa ul me chol tondatok mayang bitay nan sa madail kubur rangot to gatkiya sa patuan yang ra labalan lopon. Speaker, I men kapatayang ay tungal mga nakap men na biliyang. Kailan bilapolap kayo. Kalangan Senator Perez po yung point of privilege makumpulian kang tier legislature o po na si Israel ko mayang Pwuhng trial. Kalangan ng kubramail main ko po yung mayang Pwuhng legislature nan uyo ko puran ranwot. Masular point of privilege aktay katlap mo tayo iban po na sa main motion mamiya. Dahil sa bulman kita floor amendment abukituaw le pinali isak payo. Koros mo tung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni show kamagut paitar o tribal sa bulman kita floor amendment abukituaw le pinali isak payo ranwot. Miyete floor amendment. Kalangan Speaker kung kupura po ingkap yang Pwuhng sa kartang wawakan makaumulan kitiya nan mahalo sa kartita kung Raymond Pohnpei kan koros sa pahal nan mahal ay tungal sa kartang wawakan kami may Speaker Vice o Honorable Members kan koros nuwaw imin pagkita mo tuwatan kak Kadkadaur floor amendment number 110-24 o uya naman lampi. Dan jalan mau kamaguto koros mau tung kamaguto masa ni o masa ni so kamagut poita masa ni pe kamu Senator kalangan Speaker tunggal sa kartang wow patapat ya
Sansal inanten lower amendment wood me pit on September. Sansal menan September par koros jail min Pwuhng koros me pat Pohnpei o maslikin Pwuhng kan awya euran kasumbalong jail. Payiran me number ka ko to pakyasang min sabahan Pohnpei o kita ilap isa na mauta ariarano ya larang kasang palyu ong child men Pohnpei inanten lower amendment vote sansal me irail men Pohnpei kan koros me patpatunan win Pwuhng rebil panyang Pwuhng kawawiran semtepe isakeo imakarata nye silko euro katarolong me irail paki sinsenskis memimi nuwan chala wanakit 6,000 para tungol matong rapan cipta ni September 8 kayong sekla ay patunan taropo seketuan ikamelele atin muin rai mel ki kan muin buya pak-pakwat pa mungotwatan kak sawasaw kamanata kon muni me repaki por en kak buya ong isa panaral kamatongkan kisang ong Israel mepanyang kamamatong ni September isa kayawo iwat mikakan cakar kita kalangan Speaker. Ya, terima kasih Speaker. Proyek oleh semua Senator Mobik Pais kami Senator Mobik. Kalangan Speaker i katong kita may sansalasang yang ay Senator Edmund o epilmelen me irokosampal yung on Liberation Day. Iban sa choko proyon dami ito kaning kapanan konbal makter ko roswe clear. Ayat may bilmen kasaletan me Liberation Day kan muya wo kay te kan kuamtro. Mawo kan muya mainland viewers kan muya. Arya we pana na katailpan apali eu akatail so awiyo to maso me te ko bilpan pokito sawas. Asang ni wewe pana pwede sang ni wewe pana magtailan ka pana yer me unikap koros katailan payak sang na katail awi tame bansan salata arya pwede sang ni wewe pana magtailan ki me pit unikap imen pagma Senator Edmond kak may tatak tailan ko por lang campaign finance pwede kak to katamao o karongorongan munyawi o opalpan moniya mamiya mabilban patotong atanak tayo kakan apaliti. Arya ipakini komakatiyo na yakakapurpulang kamdin finance for incakto. Palangan Speaker. Speaker. Aku pura imponen sama Pak Speaker. Speaker, ay tungalo iba doang karyaman ni pagpago. Pagit karapan Speaker. Man miya source kakawit no teban kaktatong ki up teban kamjin finance and kakawit. Wai sansal mo man silgogis pa patulong tong kamoy the legislature would lakap sanggap na. Sector yung ko no badam pa na pali liberation tayin tonto. Arma kapanapan kawit to pangkak kapatayang pagpakwat o wasatigan po neutra. O source mo teban totong ki teban pagi Manren Chairman Mao, Chairman Inel, magtegak totong kemas, El Tripalping Pano, Chalap Replenish October, ang nitang reban totong kupagi, isos mamiyan sa wat pumotong yerosan mo. Niuya pota mo rebang kakuya kamtien kakawit, pagi, Speaker, abang kasambal magtegos mo mulikin takot. Kaysa ko na bata Pohnpei, makaukusan Pohnpei kakateg, kila mo nilugyan yang yatun ma kaya ko lang kamdin finance o kamdin finance ba na first day of session ni atay bang quorum mo rin met kaya ka nawaliala irot o report o source of funding kaya lang kagutan sa pure ay tungal pagpag mo yagi pagpag yun Speaker.
Mai kupure money ban po na sa kamagutak mai kupure po na sa Senator Edmond. Ikalangan speaker, kapungki irayakan koros mo parata kayu pan kapungki tama parata sang ren mobik me melel tumpubi pon yang celebrate September 11 ups men ligikan men mawi men maslikin mawi men land sudah silikura katarlong men kuam rai makatarto ikarapan ay nanti yung pagkatan mo ong me vice tayta ko usmum likin tagatik kuam karan tayta ko usmum yumagan wawayang chairman in finance makak pagsinuni kisme o tame pacawan masani me kahit munu kap yume si munu wot miya wasapang kak pati isang niya kalangan speaker. Speaker, wow, ikaw magkitalang kabralang campaign finance flora ng mga o kabratan sa mata. Mai kupure wow niki kupurkan koros. Kahit paano shoes, tama po itay may paano yaw. Kamaguto and kapurpurlang Committee in Finance o miya karyaman. Kahit paano katiyan ano shoes. Koros mo utung floor amendment apukiya isak lebenyari isak payo nasain lang Committee in Moni masani yay. Masoto Pwuhng masani so. Wagi request division miya kaya katiyan anu susin ngil. Speaker jaga ketian ng kamal. Katiyan anu susin ngil kaya kombal ma miniteo.
trial chapaler nong na supplement trial uya kupur o iban po na se chief clerk trial and katiang na nusus o floor amendment abuki isak lebenya isak payo ye motionon kapur lang committee in finance. Senator Abis, Senator Artui, Hey. Senator Carl, Hey, mine. Senator Edgar, Hey. Senator Edmund, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Latora, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Wow, so. Senator Miguel, Senator Movic, Senator Ned, Pateng Senator Edmund A. Senator Ano Pahrek, kita muni bantay. Senator Simon, Huawei. Senator Simna, Amen. Senator Simram, Hey, Senator Edmund, Ke clerk kum tama kita isu skiyo. Bagi ipatuisanan mohon maju kita. my Mr. Speaker, for amendment abgi isak line isak Oh, kailangan. lang kamti. Puya kisang ni wewa pa naman kita ipatuanan kini komal magtayuya o ay tungal pilora amendment me. Patuan A. My Mr. Speaker. Kailangan ensensya lang way supplement trial khusus metok floor amendment abuki isak lebenya isak payo puan kapur lang committee in finance khusus isak walu A o so met mawu trial assign nga floor amendment abuki isak lebenya isak payo on committee in morning miata floor amendment Kailangan may Mr. Speaker, chungal wow sa balban ko puro mo yo pan ko puro kan chorus. Pilmen lukaya ngay chungal wow melel sa bulmen win Pohnpei auditor o Israel kan mebil patjang I nan kalir men sang ranwat. Ni wow karagarag may Mr. Speaker pada sa mo kamatin moni o kamagad malwat challenge kak kuya ko puro ki kaumadan ko kitagla o puki isa kayo laban niya risak pa. dan sana mau kamaguto koros mau tung kamaguto masani ay uang masani so pag kamaguto po itak try kat nan masani pa kamu chairman koros Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wa sa balban kuburo mo yo pang kuprakan koros. Puente te kamutan ko taglawat pag mo ni mamiyer. Nagis buksang kamutan ko tagla magtayla pa assign ng Committee in Finance may pagpagumunikap. O din tuwan kaway din Senator Movic Kupura Thailand Pwuhng kamutan ko taglakan may so desire monikap. Ikapanggi kaway ito. Kamutan ko taglawad kaway ito miya ng silikoyo mabilisan sal padosang kabina. Pagbagi one morning you may pattern one dala tuwagid limabugi sa kisu ang kak reprogram patosang personnel o patotiyang travel po rin kak patyang sa matay state auditor ong nan meeting na pipa mabayaw nan win palaw August riya sa pono lala August lisak nuwaw karagarak menpagi dahil sa bulman kita kamutang kutraglawat kalang Motion and close. dan sana mau kamagit memiyak trial and return to masani pa memiyak karyaman pa koros mau tung kamaguto masani ay uang masani so kamagit paita trial return tiar masani pa koros mau tung trial and sabulman kita floor amendment abuki ay isa kayo lebenya isak payo masani ay
Uwo masaniso kamagit paita. Sort of division. Floor amendment. Abuki Isaac Riau. Kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, tunggal wow sa bakal bangko pura mo yo bangko pura kan koros. Wow karakaragi beliau pada sa kamatin moni o kamagid malwad kaya ka kuya ko purgi kamadan wo daglaw bugi sa kriyaw laban yari sa payo. Kung kamagito masaniyay uwa masaniso pwede kamagito pwede miya masanipay kamuy Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, tunggal wow sa bakal bangko pura mo yo bangko pura kan koros. Kamutan wo daglaw di itan anan mabil padotong bangko pura mo yo kanene yang Honorable Senator kan mebit pagbagi usang Division in Police and Security. Ren bilyang pateng meeting na pipa sansal nan kamutan utak lam utelap ten ka Manala. Wan moni wan ka patosang pan personnel mewe pada wan dala rianen silikit sama. O pato diam pan travel. Pateng met Israel tuan tatangkan mebil apa bali paten Kamban Correctional the Division in Correctional Rehabilitation. Pilwan moni yuan patosang nan personnel o patodiam pan travel mewe padunuan tala lemakit wan pilika kapali tuan tatok me koneng o ananen pateng meeting na pa ipakasampaluat. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Senator Carl niya damasan ben floor amendment of Isaac Riau. Speaker. Kemudian sabulman kita. Speaker. Purahin po na si Senator Movic. Kailangan Speaker. Mo katuan rongorongnya floor amendment kau petak iyo men petang ke. Wagi ata ilmu mon patuan sang reprogramming sang nan personnel patuan nan travel o all others on travel. Imen petang ke mautan wagi met mo ni me petan nan personnel mesai tatok apanya mo mon kulang nan pochet koko to ma wagi rail anano solar tananan wagi tano kare takatay sa to osoyer me API LWIR tatok yo magami yautar korosa tak tano pot so to pochet ki travel long tatok wotro lelmetak relap kan kikisang nan wagi may rail resources in all others so personnel no yata tatok nan traveler so ba natak a rail operation in Airwheel Department nan sangan momon komagat ka amoy men betang kita po istiyam pa tuwan korong-korong amoy niya may ko trusat ang finance ng korong-korong ma me esoto ban mo ya may ko tlaw tong rail operation in Airwheel Department nan sangan wuktok lap kakalangan. May makakaway Senator Movic, kaway member in finance, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tunggal wa sa bakal bangko pura mo kapengki kalalabaking kawin mamiyasang Senator Movic. Amo na iban pateng imenuaw karakter parenta dong bangko puran Vice Speaker. Yield Senator Carl yield floor on Vice Speaker. Kailangan Speaker mo yun kayo mo kalalabag kunong iyo mo. Essential me ang niyanan mamiya mo bukat panpeita nan fiscal year would program niya tan position ka ini soto position ka bang brong out nan fiscal year ka kanton ta mamiya o ibil baton ka melele me apolpan wa melu ta panpeita kan o tio ban utan tawela panutan ka tete mamiya melu murin fiscal year would time sakla aptama niya sa would talarian ng 5 ketua and patota pun kak apali isma bangkap yang patola ni apita. Ida Speaker momen Pohnpei ita hotel Impalau koras tiran sawut. Kalangan man Speaker. Kailangan mag-brain bonus sa mga Senator Louie. Kailangan ng kamuy Speaker muna iban patsya nga ibilban bakri may sungal sa karatahan wawan patsya kapag mumuy magsiyang bilang maun kimelen momot kasampalwat
imen bil register ay jungol concern mapit pitata me o bil men ala clarification ma bil konang wa gi nie mapil sang palian health mapil kapitulong ray jungol pek o ulia beo amen sonan momotet mapil clarify me ko sampal jeban katarala melel buin kan ma ray jungol puko related yang kapito essential rin into one ay petpachuan ng department watch into one ray kun tatongki main escho chocho sang rail me riamen ng department watch I kasampal ki chaita kamanala one morning watch lakap pali as salita me mia kay me social related yang apipa daray buko me related yang ren piliang pachen songan apepka ray piliang pachalango me pachoto ranche ko ikapurupur ki me pekpek melele to rechailo rail buko ko related yang kaptoyo kaptulungan tukso me pitata moninan kampan public health Iche may man register bagi ito cho jay kamanala monio me pil mescho ayo de piliang pachang saiwat kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Louie Masulat, Senator Louie, Senator Simon. Kalangan Speaker, kasapala ito ko sa kautan mo. Speaker, dan pertuan me utung kemudian keluar menkan kurus mewi au patutu inen kesumpal ki kupura memianan walut namun kapag dai kupurelang kami tu perangkat truk o kawai tu mapak pagwaitar punong songkan na kosan sa palam poceta free ride sebenarnya Speaker men pertuan me Ipil ko sampal ki reprogramming practice po yung yaw. Pwede mo ni bukat sura wag na purelang Amerika o tayo sa tandotong. Wag men Oktober yung tayo bikat patong kisen bukat matan miya. Miya carry over. Ipadruan me anan toto miya. O utan ko sampal tayo bisa wasota Israel Department kami kayani taral tungkol totong kan purang ka koyong kila apal percent. We are kapal laut kaya gintaken state level drapal pansit. Then national we are kapal. Kap may member to ano anane ang kanay. Ikamil me song program me kin we are with par koros. Uta anane pre-planning we are. Ma Israel Department kan questionate me panyan te me ko panyan. Ikamil me utana pamingan sa moral question tiyong pochet ng paro. Pumet ay patrowan kasawi Speaker. Amun uya matong lang. Armas rongota me puno pa niya nga bipar try lot. Kas kilo nga rail tungalat. Ipil ko sombal ki moment participation na piba puwegi. Ipatrowan toto account clerk, financial advisor, ay ipatrowan program coordinator, supply technician. A moment out of control. Kaya ikamil me ipil sa batay puko ang kamanatamun at tayo pila nanapil mo itong tayo micromanage tayo mo itong irela polban kampakan ng kakapaliyap imempaki tayo lang ka talk o tayo lang ka kainan na pwede ikamil na may sogin mo man kawid ma finance pantaw lalalo o talk magad ito tondo program at kamil na finance pang kawid ito mausang nintuan raw form to a met. Ria Speaker kumbaga tu purma ka ay patuan tayo rawat nan nampay sa kriyaw. Aputan na miyo to mawai chosong kolla pa moment let it po. Ipatruan moment flora men kami kapkapilok amon pattern amon me short insino api pa pang yawi imun sampung. Pagpagkat nagtaglong wari po kita na ta maapoy mun par moni pan kapurpurla imen essential memoni sa kapurpurla Amerika pan kapurpur to retail magteka kurang totong kyong karap mautang ko sombal nan karo daw toriya imen padwan share kahit lagi mapung ay tungal papa maybe may share ako katuwa kailangan speaker Sala Senator Simon Mawar ay ban po na si Senator Semina
Kalangan speaker ay dungal Jakarta wow Sapal. Mapit iren flora man da gubi isek riau level niya isek payu. Tegang ka purela ko puro dai long proses magdai gina paliong pelian ansungun pachedir. Pemit pang purelang management. Iran recommendation kan te song korus mepit tamag dai kati ansuwot nang kulakot pang purelang management. Recommendation nan public pachedir karasebe education rankian dan pachet police junior program close up song kai ap pokok puro to bosyo to building nam pachet. Karira magdai mamasa ni is management problem. Hari jangan kong yang management ente purang wiawi babam protong kecil babam sopai yang problem tu betul. Kalangan speaker. Hari bawia motion yang kecil yang close masan pen. Keriaman. Ma salar masan be ban ponasya kamakit masan sang Senator Simina kecil rutung itu masan ben floor amendment apke isak riau dan benyari isak payung. Harus mautung kamu kita masani ay Pwuhng masani so kamu kita paitak tayo teng tiar masan be. Tayo bangkat yang nan ususin main motion Pwuhng floor amendment apke isak riau le benyari isak payu. Harus mautung tayo sabulman kita floor amendment apke isak riau le benyari isak payu masani ay Pwuhng masani so Kamagat paitar, uktai sabulman gitar, flora amendment ke isak riau, lebenyari isak pai. Miyata flora amendment, kamu senator net. Kalangan kamu speaker, kaya sa balay tungal sa karan wow, wan ke keton, supplement Pohnpei public auditor o yang akan. Iman patrawan pada sabul mo kamiti ang roson mau o patrawan wiyata kamukit kailan wiyalam ke floor amendment nambe puki isak silu labinian isak payu pagkariyaman. Ajan salam mau kamukit sang senator net tadang katian dan masan pen floor amendment puki isak silu labinian isak payu. Harus mautung kamukit masan iyay Pwuhng masan iso kamukit paitak tayo kat nan masan be kamu Senator Mobuk. Kalangan speaker, main imen ay tungal pe ita ko na eso to mo man niya reprogramming yo ma mo so ngayon na saupong reprogram kan na Speaker. Ori ma wisto pa tuwan Kamahawa Senator Mobuk ada bonus Senator Pahrek. Kalangan Mr. Speaker, una iban padroy man ke sabali tungal karadan wow. Men padroan sakawa yang ay chairman and health. Pergi bawa panimo tayo sabal manti gawa na bis. Amen padroan bagi terema sa istuga kapuralang Committee on Finance. Keriaman. Senator Pahrek motion niyo mo? San motion niyo miya o karyaman pa miya? Muna ibaan po na siya kamagat makaryaman miya. Magpuprayin po na siya mga Senator Simon. Kami. Speaker kalangan speaker paruwang ko sa palay tukol sa kantang mo. Speaker feel utung kamagit memya ap imang kapatayang megot. Speaker nan parakan me patular essential me FSM Department of Health kalap sa Pohnpei State Department of Health ni pakatarlan ton patongkan batian to etapi ba. Ma committee ka kawit do may ibang lang committee te introducer ka kawit o chang nan list me miyo ma miyo me FSM pampukog te I armas puko me luwat me FSM sudah ka sa me Reprogramming State ng sa sorry pero bukat konong insensen po may list me Pohnpei Department of Health sa pulman mo o essential me FSM health sudah ka sa ray lamaw kaya lang kadlaw sa wasari amapil miya list ray yung o FSM health apalay sa ngira kaya imo ka mariso ka pali implica essential po kita lang kakiyang sa pulman information to atom ay utong
tama mi yo ito ma isin irat pisetun kay me king kalabuyawi amamia ka sensalong kitail pugdai ka kaya man kailangan speaker Kanangan Senator Simon ira kasampal yung masansala siyang kami makatay katiyan anu shoes mapuita ama papanasayin lang finance ama siro puita ibang po na siya Senator Net puan kawait tama sansala siyang kami Haros mautung Thailand kaprolang Committee in Finance Kamutan Floor Amendment of Kiyasak Silu Lebinyari Yasak Payo Masani Pwuhng Masani So Kamugut Poitar Floor Amendment of Kiyasak Silu Pan assign lang Committee in Finance Miyata Floor Amendment Speaker. Mr. Speaker. Kamu Senator Perez Kailangan, Mr. Speaker. Even Baron offer floor amendment number 365, 7 year 365, and look up Masan sa Ulman Kita. Reprogramming. Kailangan, Mr. Speaker. Floor amendment words, ay dagmonikap. O manapadi sa maday application o sa maday lawyer. So as a legislative on and Reverend Pwuhng sang executive. I met your lab. Kailangan, Mr. Speaker. Langan Senator Perez yung kapesan Floor Amendment of Kiyasak Payo Lebinyari Yasak Payo Miyata Masan ba? Speaker dulu. Kamu Vice Speaker Kailangan sansal na katagalan dari program na uyawi otorak sang sansal ya usaha pada sang polisi niya share meton tamasay kautauta nan malu aru pwede mo ni peta ini pudatiang po napali ino sa usaha nan kopung no ya tautaula asaw aru kita pengriyang Senator Perez kawit niya man pagikalir sa kademasan bausis sila. Reprogramming. Dan salam mau kamaguto masuk rumah uang ay panpo na sa kamagut Thailand retung tu masan pen Floor Amendment of Kiyasak Payo Lebinyari Yasak Payo harus mautung kamaguto masan ni uang masan iso kamagut paitar tebang katian and main motion harus mautung Floor Amendment of Kiyasak Payo Lebinyari Yasak Payo masan ni uang masan iso Kamagut paitar og tayo sa bulaman gitar Floor Amendment of Kiyasak Payo Lebinyari Yasak Payo Miyata Floor Amendment Speaker Senator Simna kaysa balay duwal sa karatan wow min pa duwal long Floor Amendment ng Pwuhng Yasak Limaw Lebinyari Yasak Payo Israelian Kadri o Masani Pwuhng lang namin Chan salamaw kamaguto Pwuhng miya karyaman pe karos mautung kamaguto masani Pwuhng masani so kamagut paita miya masan pe Speaker kamu Senator Simna esensial nan Floor Amendment ng walu Lebinyari Yasak Payo mafaila kawawa mengitupan ananan pagpagwat dari Pwuhng communication na puante to after lelton mensyamo dari attachment kasaleta me miya moni me peita ban personal sang skulun pagin me ban apali dengan pagpag me sang Department of Education Ong Rail ko ban padreng api banan palaw nan parut. Tapi ni oralap. Ba mi rekan memangkak kalalebek kay namay nakpil padungan sawas. Salamat Speaker. Salamat Senator Simna kamu Senator Simon Kasa pala itunggal wow Speaker iwaw kita ulul ko pro na itunggal chairman. Ikasampal ki mo ni skulin pakai na pampain to na piva suto to ko nga nanin skulin pakai ni. Area suto wasakis nan central office me pita ti skulin pakai ni. Iwasa me yamet ma. Ikamele me skul antabdar o tetapir o pa mi nanin skul ka. Ari etatani utung tolul kemudian untuk lawat Floor Amendment ay tunggal pitak tigtungis suota pitayo ng central office baka point on central office and yang patola pipa amoy tang pita and schooling pakin nakakapali kamaulang schooling pakin ay tunggal kalabak lang Speaker.
Speaker kak Mamaw San Senator Simon ang magupurain po na sama Senator Simna. kalangan speaker mon pagpagwa talel ito i-consult acting director. Ari dama sa pangangya majoto wa sayo marabangka kapal yang ide pakin. Essential mapagin minan status accreditation. Rai nanti yang reinstate pakin wagi ejoda level ma require on school kan dari Mia we ban tatok ma management ban wali yang pakin mo ini karapan amia beitan pan personnel. Bagi rail kan mencawas-cawas pakin balilau din rail teacher itu mentor aleti na taroboy school ma bangka kapali school ri we ban management na wali school we are will leran ri mo ini karapan na acting atatong ki dami pita sang ban personnel nan school pakin bangka kapali yang pagpagod. Ma mo ini rail kan mabansan sa management bangka kapali. Kailangan speaker. Kailangan masulasan Senator Simon, Commissioner Senator Perez. Kailangan speaker. Di Padawan sa matraibli kuburat niya makarwaru. Iban sa waseta iraru. Hanggang sansal ban kuburukan na. Yung school sa bolen aleda sa batak. Suruman parola sa pakni. O monuot mutay kamanata sa general fund. Ri iwan ki sa Departmental Director of Education siligaw mapato dito permanent education presenter ang dahil kadlam mo hindi mo yata motion dahil sa bulman kita project nasin ban flora management ako sa gilmaw research tayo sa bulman kita. Kailangan Senator Perez, Patrawan, Mia Karyaman Pan Kamagito, Magupurain, Tony Sima, Senator Net, Makawatan ni Limit, o Senator Artui, Mon Motion. Kalanan kami speaker. Wow sa bahal. Ito ngol wow. Ira mesan salta sang Ren Senator Simon ira kasampalyo. O pwede rewe no kasampal. Ana ni retoror pan we ata floor motion for oversight hearing ang kampanya Rosan Mao. Ang kupermak. Pwede ang may surukin manutong Rosan Mao ay may kampanya kamarin. Oversight hearing and uyang rail pen. Pasapang pen kira kasampal pakaw and sansal. Ong nan mauren floor amendment wet. Kauna pen masel pantalar. Pwede marapan uyata reservation matang akin pa itig-itig. Ari imen kasampal pa ni Rawat, imen pa kita trailer tung temasan pa sa pulman kita tamisan saler. Pagkakariyaman. Kailangan tuwan ay Patrawan, Mayor Motion o Mia Karyaman pa, ipahan po na sama Senator Artui. Ay, kailangan Mr. Speaker, ay tungal sakratahan wow kapat-kapat pagkihan so Mr. Speaker, kasampal ko irame Senator Simon Chiang, imadmadawang may pangkasalit ako kapatayang Senator Net. Imawiyawi, may patuan me, imapakin social meet requirement accredited. Ikapingiyang seminay kasalit ako. Iyang kamelele me, iwiyaban na tayo kang kamawi la skulun pakin. Resources kan engkau kanina yung school and pagin. Iraman na kecil pacawan sang resources in school and pagin, boleh sansal mo resource German sakar kita accreditation resource meet the requirement. Ay kapeng kaya ibil menuju ngata tama senator net kasaleta kalangan. Kailangan Senator Artui. Masalar, masa na Rawat, ay paan po na sa kamagot mamiyak dahil ang rutung masa na po,
Pohnpei ban Pwuhng sabul matail auditor me ban kamu Israel kan chorus me ban Pwuhng abiba mie arai tungol pil kamu madan ugdagla ai men bagi kupuragan minitri yau bagi kalengka komalo enka kapol ban kupuramail kamu madan ugdagla obugi sak wono le ben yare sak payu kalangan main Mr. Speaker. Sansalama me pagpakiumo. Thailand Komal Minitio Toriao. Mai kupurai pan po na siya kamakit mamia. Thai Komal Minitio Toriao.
material siapa lerong nan sabul material wiya kuburok tay kat nan masa na pen kamutan ko sunet abuki isa kuno le benyari isa payo mieta masa na pe kami chairman kar kalangan mai Mr. Speaker itong alwasabal ban kupuro mo yo ban kupurakan koros nuwao karak pada sa makamdin mo niyo kamakit maluwat Kadang ka kuya kupur ke kamu tahu kita kela opugi esak wono le melihat esak pai. Amen. Jangan salah mau kamu gitu koros mau tung kamu gitu masa ni masa ni so pergi kamu gitu poita mie masa ni pen floor amendment opugi esak wono. Kalangan mai Mr. Speaker. Itu ngaluas sabal bangku puramu yo bangku purakan koros. Moni ban kapese kamu tahu kita kelawat. Amen. Pada sa makamdin mo niyo kapung ke kubur ma makan mia nan momot kasambaluat ong sangon tatag me pada bangku pura tayo song apali Israel ton tatangkan men Pohnpei kan poran kak kenyang anso mau paduan kayan and apulben tatangkan melel metabulben moni menen sansal me mia kawit oralap me apali api pan parwat kongong we koros me we member and pateng melel we kan makan paduan moni namar ka Quran to kampak pergi nan kampak kap magdekat yang lala koros and kak yang we ki kosan dekap me ban ka akademia pena pali moni kampak ipaduan med pergi ente mia pe kasal mona tai bangka diang nan tatawut ibil menia so kapung ki kawan bata mia sangsal material auditor me we attachment dong kamutan u terlawat ni arala pegi wan cala wanen ang ka pado sampan personnel o pado diam ban travel we office ka sampalwo ang ka patiang api panuisak o sansal me sa material auditor me ban kamu Israel to dongkan chorus me ban pato sang government in win Pohnpei o patiang apiba and parwat I kapung kemelel kawai kan me mianan sangon momen kamu mata metua temet mata ma pali tatag wotong kau nampen padatin parkap ren kake kau nampen apiba nan padet dari ikamelela me Pwuhng reprogram magmagit ka pagdailan kaga mangi yo kanto yawan mo ni day banananan nan padet kap Pohnpei an pati ang apiba pagmet maing Mr. Speaker nuwa karakara ki pada sa makamti mo ni yo kamagit malwat kidailan utungata sa bulman kita kamanata kamotan ko taglawat Kariyanan Speaker Dahil ipagkita tayo ng chairman kumkupura dan kawait chancel meong travel mawara may patmuin ong all others me ari ong apipa ilame ikamela me mawara ong all others ariya sabul mo mukaway ito apung kamagit siyang baliwa pagpatutiyang all others po na pali likam stosya riyaw me tayo sapal Speaker kenangan mai Mr. Speaker itu ngalwa sapal pan kubura mo yo pan kuburakan koros itu ngal sakar mesik puegi KPS eso dalil wasa ko nang lelia ong kau na batang kamutan ko taglawat muni kan meban mogit pana pali apiba o sto sa me office wata nana po ren ka kalelela rai to wasa kan koros mere puko ke kapil Pohnpei ani aralap main Mr. Speaker iluka kupurakan koros melel jamin chen ko angak patengin an KPS ben kamutan ko taglawat Kailangan ko promo chairman Carl po kapesya and floramen miya motail miya Speaker kami Senator Pahrek Kailangan Speaker iban paron ngada motion na movement
Patuan kapatayan at Secretary Internal Chairman Pwuhng kak sansan dan samudai Journal and Huya Kuburuat Mami Wasame kak Kabungala and kak Kabungala. Dan attachment essential Pwuhng should have Pwuhng 60,000 upon up 57,000 Baruta Napoli stores or minor renovation no Bismian. So sa negara government Pwuhng ito motion dyan kak ito masin ben floor amendment ng Speaker. sabon man dito. Mayor motion tried and return to Masin. Koros motion Kamaguto Masani Pwuhng Masani show Kamagut Paitak tried return to your Masin. Koros motion tried and Sabulman Kita floor amendment of case of Kono, Lebanon Payu, Masani Pwuhng Masani show Kamagut Paitak tried Sabulman Kita floor amendment of case of Kono, Lebanon Payu. Kami Vice Speaker. Iman Patuanuya the motion in close main motion. Motion talan return to Masin ben Kamutang Kusunet of Creation Kono, Lebanon Rieshak Payu, LT1. Koros Mautung Kamaguto Masani Pwuhng Masani show Kamagut Paitar, Oktai return to here, Masin ben Kamutang Kusunet. Oktai ban ketiang nan usus, opegya tai ban ketiang nan karya o kim seklan watawat, rule me required duplication ban seliti, o iban patrawan me kamutan kusunet, abuki isa kono le banyari isa payu, ban uyalar kamutan kusunet abuki isa kono le banyari isa payu, LT1. O iban pona sa chief clerk kong usus. Senator Abid. Senator Artui. Senator Carl. Amen. Senator Edgar. Senator Edmund. Senator Edward. Senator Edwin. Senator La Torre. Senator Leben. Senator Licanet. Senator Louis. Senator Miguel. Senator Movic. Senator Ned. Amen. Senator Perez. Amen. Senator Simon. Senator Simna. Amen. Senator Simram. Mr. Speaker. Honorable Information Speaker. Kami Vice Speaker. Kalangan Speaker, ang kamutan kusun itu atau yalar editorial. Segi floor amendment kau, OLT or kalangan Vice Speaker. Kalangan Vice, Saul Matay usus, tetatak metok kamutan kusunet apki isa kuno le benar isa payu LT1 usus isa tuau o sudah mau. Kami Kalangan Speaker, nawawi man padawan yata kamu kecalang convention ng Uyo Kubur, maitang kamtikan ng tatak, subject to call. Amen. Muna iban po na siya kamagot may pakayar sa chairman kan. Nga soto pakayar sa chairman kan. Ay man padawan makatail ban ran muleti o subject to call it one kaway din pa speaker. Padawan me tatak toto makatail. Pohnpei o imen kongonge committee kan koros nan Lebanon so magtaiban kommal ak mail katiang nan tatok pugtailan kak sabal beneto o palita tok pukat o kaim sakla melel floor amendment kay me pilasay ner committee in finance mo na taiban kaim sak sabal matail uyakupur ay ban patrowan pakita wan baron etkar an ka kulian taitio low Pagkaiban, kommal disang o subject to call.
Karos me utung train and komal tisan and yakupuro sa pal pene subject to call masani A uwo masani so kamagat paita rok train komal tisan